Kajing temu ke bagi riunget Hindu kidan na kebenta ban yo ban pendap ya kakam jong kajing le niam Durga Puja kata ban berat ya kiblai hakawa umkra haka artarai urisau araja arpusan hapolo kalau wan rak penban ya kajing do nong ya kamadan ya lekai kriket hadu bakala jandu wat ban penlong ya Ranji Trophy ha uni ubunai. Kajing do nong ya kamadan ya lekai kriket kalau penki kuslai ya Minghalaya Cricket Association MCA namar hakini gibenai gibeladam kalau dap ban pen kre na kebenta ban penbet penbiang ya katai kamadan. Kajing wan ra kajing do nong kadai na kadau jong kajing dan ya kawa kata hadu sanput na kebenta ban yo ban pendap ya kajing berat blai barah kajing lang ka ha kawa khamtam hadien kajing ha uslap ha kajan miet jong kasi tarik urisau arajar pesan ka ka balang ha katai kawa ringkat ki jabo kala tu cha kamadan kriket bat ban yo iru ba kamadan marshiteng hi kala slay da ka hadu bakala jan poi sya ka pitch. Mar na kajing yo kajing wan rung ko sya kamadan kriket ki nongkit kam ke MCA ki badan hakate ke jaka ki telefon ban penbet bat ka kunhon ke batip kum ke Central Puja Committee ke bakli do president ke MCA hi Unaba Bhattacharjee bat ban pelat no ya ko na kate ke jaka. Halor kene la yo banyakran bar chairman ke development MCA BCCI uba Peter McDonald Karsawian. They block there for tomorrow and then the water return back here in the ground. 20 meters to reach the pitch. Polo grounds flood. Katu ka kajing slay ka hadin bo wan kansan slap to te ka slay ko nakla slay ko te ka dap ya to kamadan jingi bro ka wei maka jing dap ka nri ka bamdei ban bakan poi ko sya kamadan maka de ka daw ba ini ba le puja ba mut bret bai la sai ki khang ka to ko hadu ko ba den itu ko to rom hadu ko ba san put ye ka tan put la hadin la den ka ka wan kansan slap da wan slap ka ka kiu sya kamadan. Kalau ke bersosial ini ketak ini duk kujuk orang boleh pemerintah kita prepare nak pemerintah ke jingwan jong ka Ranji Trophy yang ni po Meghalaya jingi lakasan terik. Pemerintah kita pos tangkatan singi. Dia ngila prepare ha bagi bagi practice pitch nata baka main pitch nak prepare. Dia ka practice pitch lagi kala damage tu berokai. Boleh baka kala tak tu berokai kala poilut berokai itu. Dia ka main pitch tu kasa stang kumba arpo meter kacan meter kasa bahkan poi. Di hadin pada kuslai pengalapun yang sekretari tu jongka silong jongka Meghalaya Cricket Association Pak Renal di Barnol yang man penpage satu yang persiang man phone ya Pak Naba. Di hadin ngai phone ni Pak Naba di Pak Naba pada di ngau ban pelat ya ko nok ya to ko kidan tu nomor beli lagi pelat ko mengi kelapoi la jan poi po ka page. Dan lapoi ka main page kemud kan kata kemud ngimtip show kemnu ko banja. Maka bisa kan sawan ini kisi ban page ban jengok la kala biang dem ka na song ji pengkrek jengi mar sau benai kena pengkrek ya kene ka nak benta kene kriket makan wan menta di ring bersosial kalau nak tang tu practice pitch kala snew menta tingim tip show si post hasan singi menta te im tip show ai banja jengi lang dang la nem la ka song sa ka beneng bat ka singi bagan la ban perkhyang bai ka tu di kata kalau kau kajing birpa kajing sosial kan ngim percaya ta kajing ya ta kajing le puja ka jono ru dari apa pile dak tak akor buram kan bakanum kata kiwe ye malah dak kiden dak akor mon snem kam jupoi ko to kim judan hadu to kemudian tahu snem kita den kelam akor plat ke beneng ke bolong kum ni one slap kiu kan ini sya bakidan dak tak akor bahkan tang kata level bakin subrat yang tu makin baik kin sei biang tu kamdan problem iki ngim sim la percaya iki ngim sim khang iki kata tolong dari bagi kidan hat kom ba kanung kata ini pai menta kasih kelak kata ini kemadan ini menta kala rung lu kejabo pakai kema pi gi video nglap ni la rung lu kejabo jabahan kat makala smart tu madan menta kan sempor ini khatsan singi menta khatsan singi kemud sipo singi kemud nomor harin san singi lawan ke tim na bar lawan man practice ai sipo singi hadu sipo terik menta kemud kan sempor ini ban ko gitu barakat ban pejak tu jing smart tu bakalawan tu kawa asma khti lu asma jabo tu kemadan tang kata hi kebangi sokia banani sakmat ru bagi le inu kam gidi ban le hat kam kanum kata yang ye bat ye kiwe ru kum jo ni ha perkhat menta kum nu bangin le tu ka pitch yang practice pitch ka balakta te menta ru ngimna su bangin batai hakan kurkom bangin le namar sau bana ngi sempor ban prepare yang tu
Di mentan dia kalau mentan setang sih ngintip show ke banja sih. Kasong setang ka bor jengka mariang ni lada ka ailat ini bahkan kan penkiang kan orang kesini kan penkiang gini ban rule biang gitu. Kemudian kita ngila la bane ende lada ka ngimyo la chu tengam tip show ke banja ngin su imla su ban batai kan mar beli kamin gitu bah praktis kin praktis tang tu tim ki banabar maka bisi ai ka alaup ka tu ki jaga bahkan praktis. Ho ngibun ki pet si bahang teh po pulo gina saudong ni mereka bisi ai ka pas tang itu ka area tu. Dan mereka tu kalau adap dah sudah. Adap dah sudah bakai benta. Di no bakari ka kendo kadi kamdei ka simen kadi ka kendo kadi ka do bertha bagi dah sina ka tu. Di ndai benta ngimtip show kai ka ban injan ring in haban persyang hi baka kanang baka dum kata na ka benta ka bisi ai match ka ban wan ka tan tarik. Yang benta te mar em ka tu ka pitch kalong ba ki praktis ki player bagi praktis menta ki praktis be ka min. Dan ndai landar lawan ka shanda awat sha ka match san singi sha ka match. Kini kita tim berangkat kita praktis hak tu kan pitch kan, hak tu kan main pitch kita praktis yo, kita praktis hak tu kan match pula, dah match sebentar pula adap itu kan ketak itu kan, kemarin kata manlat, harian kata sih ka harian baka bisi ai kelawan hi ban role itu kan pitch hak main, mum sya show ban lek ka itu, di kemud ke bahasa ka di hak tu kendong ke badap mentar kan, di mentar kalau bang ngila prepare hak tu tristam lah sau benai lah tristam. Dari bentar kalau dap tu ngim la sutu show ngina ban pej condition la sai ka singi kalau kumno ingin lek ka shong sakabor ka singi dan pakaduan ka singi mar perkiang sakatai ngin haban keren hi ngina hadin lawan ni secretary lai kendo secretary hi ingin hab keren hi baka spesi kenapa next time kanumlong show kumne ma boleh ka kata ini saya ya kamaran ke jungi pada kile di bandek dah hata kerkom banden hata kerkom ba kanum kiu ku la kawan ka di ban pej bar la ka ka kiu da kawan kesan ke bahek mu kanum kiu sejero. Dan komentar kasih ru kabam dei ban kiu ko jodong tari tang kejing den kama kor jong kiu la den kama kor pelat ada kasa dap tu kum. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f. Ka plus f? Hakabam bangibam duna ki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya